رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منجا بھائیو عزیزو دوستو ऐं बुज़ुर्गो, अॼोकी मौज़ू शहादत जे मौक़े ते रखियो वियो आहे. अज़ीम दर्दनाक शहादत शहीदनि जी, उज़्मानी शहादत शहीदनि जी जेके अल्लाह जे राह में शहीद थिया. उन्हनि जे शहादत जो अल्लाह जे रसूल वटि वॾो क़दुरु आहे. बल क़ुरान मजीद में भी अल्लाह ताला उन्हनि जी तारीफ़ कई आहे. जन शख़्सनि जे मथां अल्लाह ताला इनाम कया उहे 4 जमायतूं आहिनि. फरमाई उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन. अवल नंबर नबीअनि जो ऐं ॿियो नंबर सिद्दीक़नि जो. सारनि नबीअनि में अवल नंबर वरी आमना जे लाल जो ऐं ॿियो नंबर सिद्दीक़नि जो ऐं टियों नंबर शहीदनि जो. शहादत भी उच्चो अमल आहे जो नबी था फरमाइनि क़यामत वारे ॾींहुं हर एक जे अमल नामनि जे ताराज़ीअ जी तोड़ कई वेंदी. शहीदनि जे अमल नामनि जी रब ताराज़ीअ जी तोड़ ई न कंदो. भला को इन सां कहिड़ो लेखो था कयूं जेको पंहिंजी जान मां अल्लाह जे नाले ते कुर्बान करे आयो आहे. तॾहिं फरमाए थो क़ुरान मजीद जे अंदर शहीदनि खे मोल न चओ. कुरान तो फरमाए शहीद जीअरान वला तकूलू
لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ فرماجے کہ مجھے راہ میں قتل چا انہن کے مول نہ چو جو زبان سان نہ چو پر دل میں بھی نہ سمجھ جو. فرما تو بل احیا اوے حیاتی واران کھائندہ سے بلا جے حیاتی واران کھائن پین بھی اتھا بھی جاتے. چوتھے سپارے میں فرما تو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اللہ سے فرمائے تو یہ کہ مجھے راہ میں قتل چا انہن کے مول نہ چو اوے حیاتی واران کھائندہ پیندہ تھا وطن انہن کے ماں اللہ جے طرفا رزق دھوں ملے. واہ خدا تجھی طاقت شہید ایڈا پیارا تھی شہید جیڑے تیمتے شہید تھی نوا انہی مال مجھو نبی تھا فرمائن شہید کے متھے میں دھک جنگن میں دھک رگ رگ مو توڑے رت پھہارا کرے واندی تھا. رسول اللہ تھا فرمائن انکے ایزا ایترو محسوس تھی نوا جترو مچھر چک پائے وجے صحیح ہیڈا دھک جے لگس اوہے ہن جا کاڑے ویا کہ جیڑے تیمتے شہید تھی نوا ان مال انکے رب جے ذات جو دیدار تھی نوا. موسیٰ جڑے نبی الہ کیا زیارت جو نتھی تھے عربی محمد کریم ستو پیو آ ست لگے عرش وارو متھے گھرائے پنجو دیدار تو کرائے. واہ شہید تو جو بخت وا جو تو کہ اللہ جے ذات جو دیدار انہی ٹائمتے تو کہ شہادت والے ٹائمتے نصیب تو تھے. جنت مفت نہ ملندی. فرمائے تو قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اللہ سے فرمائے تو مفت میں بشت نہ ملندو. واہ خدا تجھی طاقت نعمتوں دے بھی تو وری بانے کے نعمتن میں آزمائیں بھی تو. واہ اللہ تجھی طاقت متھے آ مجھا رب جے کی تو جانی دعائیں بیو کو نہ جانی دعا. اللہ فرمائے تو پتر میں آزمائیں دو ماں مال میں آزمائیں دو ماں جانن میں آزمائیں دو ماں بکھاں دئی آزمائیں دو ماں. وری بھی جاتے تو چے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اللہ فرما دو یہ نہ تھیندو تو تواں ایمان آندو جنت میں ہلا ویندو نن ماں آزمائیندو ماں وڈا وڈا چو صحابہ اہل بیت جے متھوں امتحان آیا ایترا امتحان آیا جے کہ بیان کرن کو متھے ماں چھا بیان کیا ماں کے کیڑی طاقت آ. رسول اللہ جے صحابہ جے متھا اہل بیتن جے متھوں ایترا امتحان آیا. بچہ تو قربان وطن تو قربان مال تو قربان خدا دی ذات ڈسے دی پنجو جانیوں بھی قربان کیوں پر سونے محمد جی غلامی اے رب جے دین اے عربی محمد جے دین اے رب جے قرآن مجید جی دامن نہ چھجوں اوہے بھی تجوان ہا جبل لڈی پوندا ہا پر انہن جے ایمان میں لوڈو نہیں دو ہو. تڑے فرمائے تو جانن میں آزمائیں دو ماں بکھاں دے آزمائیں دو ماں میون میں باغن میں آزمائیں دو ماں. واہ خدا تجھی طاقت اساں امتحان جیڑا تنایوں اساں جے متھوں چل جو
فضل فرمائے چھو تو ہو اللہ جی رحمت مو کیا تھی بولے بانو مجھو ماکھو فضل جی طلب کرے بانو مجھو ماکھو رحمت جی طلب کرے تما کریم بیاں رحیم بیاں ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ واسع علیم وہ اللہ جن کے چاہیندو آ ان تے فضل کندو آ چھو تو کشاد فضل کرن وارو اللہ واہ منجا رب جن کے تو چاہے جن کے تو گھرے جن کو تو دین جو کم وٹھے وہ مرضی جو مالکا بدھو مسلمانو بدھو کلمے وارو گھر ویٹھے دین ملیو آ گھر ویٹھے قرآن ملیو آ ساں وٹ قدر کونے کو ہے قرآن رت جا دریا پار کرے آیو آ ہن قرآن تو عمر جیڑو جوان قربان عثمان غنی جیڑو جوان قربان سونے علی جیڑو جوان قربان حسن سے جیڑو جوان قربان حسین سے جیڑو جوان قربان پر بدھو وہ نبی سے جو چاچو امیر حمزو آ او جے کو نبی تے متھوں پہرا دیندو ہو وہ بھی رسول اللہ جو چاچو دین تو قربان تھیو 11 ٹکڑا تھیو نک جی چوٹی کٹی ویا کلے جو باہر کڈے ویا آنڈا جے جا باہر کڈیا ویا پیرن جو آنگلوں کٹیوں ویون فرمائے یا اللہ مجھو چاچو بھی تو رب جے توحید تو قربان تھی رہو تھی نبی سے جی پپھی تھی ڈکندی اچے رسول اللہ فرمائے لگے پوئتے موٹایو متا مجھے چاچے تے جزا فضا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائن کا حضور جی پپھی تھی چوے قربان ہو جائے سونا عربی محمد کریم ماں جزا فضا کرنا آئیا ماں پار کڈنا آئیا پتو پیوا تو مجھے ادے کے بے دردی سا شہید پیوا ہے تو ہک ودو حمزو آ سوے ماں کے بارو جن ماں تو عربی محمد جے دین رب جے قرآن تو قربان کرے شرین نظر تک کہو ایڈیوں ہسٹوں بھی قربان تھی ویوں اوہو مرا جے کعبۃ اللہ جو دروازو کھولیو اوہو مرا باب ارکم دروازو صفا مروے جے پاسے دوں ارکم صحابی ہو رسول اللہ اتے ویٹھا عمر اتے آئے ہو گوڑا ادب جا جھکائے مجھے محمد عربی جو غلام بنیو ہو نبی تھا فرمائن عمر بہادر بھی تو وڈو آئے ہیڈو تو جو نالو ہو بھلا ماں کے بدھا تسیوں چھاجے کرے روئی رہے ہو آئے چوے تو سونا بی گال جے کرے نرونو ادی بھیڑ جے زبان مجھے کو ماں رحمت وارو قرآن بدھوا انہیں قرآن ماں عمر بہادر کے بھی ہوارے چھجوا واہ قرآن ماں تجھے لفظن تو قربان ہو جا بھیڑ قرآن پئی پڑے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشا قرآن میں ایڈو اثرا بادشاہن کے قرآن روارے ودھو جعفر تیار قرآن پڑھے تو حجے کو نجاشی بادشاہ جے اکھن موں گوڑھاؤ گے نار اکھن موں وہی پیاتز اتے جو اتے سنگے چانی رسول اللہ جو غلام تھو بن جے چوے تو عرض تھو کرے سی ماں کے کلموں پڑھا کیا تھو چوے سوڑو سو نجاشی بادشاہ کے حضرت جعفر تیار تھو چوے ہوش سنبھال جائے نجاشی ابار میں کلموں نہ پڑھائیں دو مائیں متا پوئتے موٹی پہ واجب القتل بن جی پوندے بچہ چھڑنا پوندے گھرواری چھڑنی پوندے ریت چھڑنی پوندے بادشاہی چھڑنی پوندے چوے تو جلدی کر دیر نہ کر ماں سب کچھ چھجو ایڈو قرآن بدھایو دیجے قرآن ماں کے روارے وے دعا وارو کر پڑھائے کر موحیات تے اعتبار نہ متا ماں مری وجا وہ نجاشی پر پٹ کلموں پڑھی مجھے حضور جے متوں نبی جو غلام تو بن جی وجے قرآن ایڑی ہستی وہ نجاشی دنیا موں لڈے تھو ملاک رحمت جا جنازو کھیوں تھا چل نجاشی جو رسول اللہ دے پیغام پہنچیو سائیں ہو نجاشی اچی رہے ہوا یہ پر پڑھتو تے کلموں پڑھی ایمان آنے یہ کو مسلمان تھی جو کو رسول اللہ نہارن تھا جن جو جنازو رحمت جا ملاک تھا کھیوں چن صحابن پچھا کئی سائیں تکھا داؤں ہے کیرا کہ جو جنازو کہ وہ نجاشی جے ماگے ڈٹھو بھی کونو ان ڈٹھے جے مجھے صحابی زبان مو قرآن بدھی کلموں پڑھی مجھو غلام بنے ہو اجو ان جو جنازو
رحمت جا ملائک دا کھیوں اچن قرآن میں ایڈو اثرا وہ عمر جیڑو جوان بھی اکھن مون نار تو پانی جا وہاوئی رسول اللہ کے تو عرض کرے سونا ماں کے کلموں پڑھایو ماں تاں جو غلام بن جا تو بھی سچو آئے تو جو دین بھی سچو آ قرآن نازل کیوں آ وہ بھی سچو آ پڑھایو کلموں تو ماں تواں جو غلام بن جا جھٹ نہ گزری رسول اللہ فرمایا تیاری کیوں تو نماز پڑھو عمر تو چے سونا نماز کعبے میں پڑھی ویندی عمر کافرن جو وڈو زور آ سائیں پو مجھے ایمان آن جو فائدو کیڑو تھیو آ تلوار کھئی تئی ہتھن میں گھٹی میں ہوکا ڈئی آیو آ او مکے وارو جے کے بچہ یتیم کرانا ماں عمر سا مقابلو کرے جے کے زالا بیواہیوں کرائیں ماں عمر سا مقابلو کرے اج ماں محمد کریم جے متھوں کلمو پڑھی نبی جو غلام بنجی آیو آ گھٹی گھٹی میں ہوکا ڈئی آیو آ چوے تو چڑھ بلال منبر تے دے آزان بلال تو چے ماں جے کا پیری آزان خوشی میں دنیا اوا ماں کے یاد کونے اوا ماں بلال جی آزان ونی ستن آسمانن تئی پہتی سب چو سبحان اللہ واہ خدا تجھی طاقت جے کے تو گھرے دعا تے رسول اللہ گھری یا عمر مسلمان کر یا ابو جہل مسلمان کر عرش وارو تو چے مجاہدی محمد دعا تو گھری نالا تو ورتا چونڈ ماں گئی عمر تجھو غلام بن جنا اچے دو عمر جے بارے میں دعا تجھی منظور ماں گئی وہ عمر جیڑو جوان یہ کعبۃ اللہ جو دروازو کھولیو تھی کعبے میں جے کے پتر کھلا ہوئے بھگا سونے علی تھی پر کعبے جو در سونے عمر کھولیو تھی جو نبی تھا فرمائن پیارے علی کے علی یہ متھی قطار بتن جی جے کا رکھیا کیا تو ڈرائے کہے تو سونا ماں کیے پجا نبی تھا فرمائن مجھے کلے تے بھی سائی ماں تواں جے نبوت جے کلے مبارک تے کیے بیاں تواں جے نبوت جے کلے مبارک جے وچ تے نبوت جی مہر لگلا جے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھلا ان تے ماں کیے بیاں نبی تھا فرمائن اللہ مرفع کل ادب او مر جے او سونا علی جے کو امرا وہ ادب کو متھے آ ایو تو بہادر بے کے طاقت ہی کانے کا یا متھی کتا بتن جی ڈرائے تے دنیا کے پتو پے تے علی اسد اللہ خدا جو شیرا بت جو جے کے بھگا تھی یہ سونے علی بھگا تھی کعبے جو دروازو جے کو کھولیو تھی وہ سونے عمر کھولیو تھی وہ عمر جیڑو جوان بھی قرآن تو قربان تھو تھے جڑے دھک لگو آ سونے عمر کے شروع لگو آ اما آشا دے میا پوڈے وارے موکلیں اما ماں ان قریب دنیا موں لڈن وارو رسول اللہ جے روزے میں کئی جگہ اجازت ملے تو ماں جے کر پانو رکھ رایا بدھو دنیا وارو اما آشا دے پیغام شویو تو تو حجرو مجھے اما آشا جو ہو ایڈو ہکڑے پاسے دو رسول اللہ آرامیا بے پاسے دو اما آشا جو بابو ابو بکر صدیق آرامیا ہکڑی جگہ روزے میں اما آشا جا پوڈے وارے موکلیو یا جگہ تو ماں پنجے لا رکھیم پر جے عمر جو رایو آ تو ماں کے منظور آ چھو تو ماں پنجے گھوٹا ربی محمد کریم کو بدھوم جو پان فرمائیوں اے ڈسو دا کیرن سے ابو بکرا اے کیرا چے عمرہ فرمائیوں قبر میں بھی کئی گڈوں دا سے حشر میں بھی ٹئی گڈو تھندا سے جنت جو ماریوں گھمندا سے بھی ٹئی گڈو ہوندا سے سب چو سبحان اللہ اما آشا چو جو عمر جو رایو آ تو ماں کے بھی منظور آ وہ عمر جیڑو جوان قربان تھیو چو ہن قرآن تو عمر وہ جوان ہو جکو خط لکھندو تو دریا وہی پہ عمر جیڑو جوان ہوا جو یہودن جو بادشاہ وا متھے میں سور پیو تو سال گزری آ تو سور نہ تھو ونے سونے عمر دے آیو آ پنجا مانو بھی وٹھی آیو قافلو کاہے آیو آ چوے تو سونا عمر مہربانی کر سال گزری آن مجھو درد دماغ موں نتھو ونے ماتے کو پھینو رکھو چندو آئے تو قرآن جو پڑھی ماتے دم کر عمر سے جے پیو تجے کا متھے مبارک میں ٹوپی مبارک پیلس اوہا لاہے نہیں چوے تو سونا عمر ماتے ٹمکا چھو تو کرے ایتریوں تو کیتریوں ماں ٹوپیوں پاچوں پٹ جو ٹوپیوں ماوٹ رکھیوں ستارن تے ٹوپیوں ماوٹ پیوں کیتریوں ٹوپیوں پیوں سوڑو عمر تو چے تو یہ ٹوپی دپائے یہ ٹوپی جو پائیں دو یو تو سالن جو سور گھڑی میں ہلو
घुराईंसि, हकीम घुराई, डॉक्टर घुराई, हेॾे त नज़र कयो हिन टोपीअ में कहिड़ो असर आहे जो मां टोपी पाईंदो वियो आहियां। सालनि जो सूर घड़ीअ में हलियो हुयो, हीअं जो टोपी उथलायूं, नज़र जो कन टोपीअ जे ओटीअ जे अंदरों लिखियो पियो आहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम। یہ جو ڈٹھیں تے حکم ہن جو نظر کئی بسملlah بھی لکھی پیا، یاسین بھی لکھی پیا، انہی جو انہی مل پان تو مسلمان تھو پر لشکر کے وٹھی جو انہن کے بھی کلمہ پڑھائے عربی جو غلام بنائے چھڑیں۔ اوہو عمر جوان یہ کعبے جو دروازو کھولو عمر اوہو جوان وقت جو خلیفہ ادھرا جو چکر لگائیندو متا کو بکھیو ونجو نہ وجے اوہو عمر بھی قرآن تو قربان تھیو۔ اوہو سونو عثمان بدھو دنیا وارو اوہو سونو عثمان جن کے شہادت بھی قرآن پڑھدے دی ملے۔ ہاں کئی شہید شہادت جے متھوں کربلا جی زمین شاہدی دی، کئی شہید شہادت جے متھوں بدر جو میدان شاہدی ڈیندو، کئی شہید شہادت جے متھوں تیر ऐं तलवार شاہدی ڈیندی۔ عثمان اوہو شہید جن جے متھوں رب جو قرآن شاہدی ڈیندو۔ سب چو سبحان اللہ، واہ عثمان۔ نند عثمان غنی قرآن پاک پڑھے تو جن جو 40 ڏينهن پاڻي بند کيو ويو آ، سونے عثمان کي روزو آ۔ علی سائیں تھا چنس ادا عثمان او پیارا عثمان، دنیا چوندی آ پاڻ میں نہ ٹھایا، قرآن تو چے ته پاڻ میں شفیق آ۔ فرما دو یا کعبۃ اللہ جے سونے دروازے تے یا آیت لکھی پئی تھی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ والذین معهم مراد صدیق اکبر تھی، ایسے کے چوانی اشداء علی الکفار مراد سنو عمر تھی، رحما بینہم مراد سنو عثمان تھی، تراہم رکن سجدہ مراد سنو علی تھی۔ یہ ڈسن وارو گولن وارو گولھیندو ہو علی دے تھا ونیا، علی سان تے ملا سمورا چو جے مل ڈسن وارا ڈسندا دروازو کھڑکائیندا ادرو وردی نہ ملی سمجھی ویندو تے علی پانجے گھر میں نہ ہے تے پک خدا جے گھر مسجد میں ہوندو۔ ہیے جو نظر کبھی تے علی سجدے میں نظر ایندو ہو۔ قرآن سوچے رحما بینہم اصحاب اہل بیت پان میں شفیق ہا۔ سونو علی آیو آ عثمان غنی دے ادا پیارا عثمان یہ چویں جے کہ ظالم تو سان لڑا تھا کن انن کے ہی جلدی ختم کیوں۔ ماں شیر خدا اسد اللہ جو لقب ہتے سونو عثمان تو چوے سونے علی کے ادا او ادا مجھا پیارا بھاو علی تو کھاں 5 منٹ اگ میں ننڈ میں عربی محمد جو دیدار تھیو۔ سب چو سبحان اللہ۔ نبی سائیں ماں کے زیارت تھی، سائیں جن پانجو رحمت جو ہتھ مبارک جو مجھے سینے تے رکھیو تو منجی بکھ ونجی لہی وئی، مجھو تکلیفائیں دور تھی ویوں۔ نبی تھا فرمائن عثمان رستہ تھی با یا صبر کر ہک یا بے نمبر میں تو بد دعا کر، یہ ظالم جے کہ تو سان لڑا تھا کن یہ ختم تھی ویندا جن ہویا ہی نہ۔ اتے سونو عثمان تو چوے عربی ماں قربان ہو جائے، ماں مدینے دے زمین میں خونارے دین نہ کرائنم، تواں دعا کیوں تو رب ماں کے صبر میں کامیاب کرے۔ نبی سے فرمان تھا عثمان جے صبر جی دعا گھری تھی وہ انشاءاللہ رب جے فضل سا افطاری بھی اچی ماں محمد سا کرنے۔ سب جو سبحان اللہ۔ عثمان قرآن پڑھے تو حسن سائیں بیٹھو آ، حسین سائیں بھائی پہرے تے بیٹھان۔ ہاں جے دشمنی ہو جے ہاتھ حضرت حسن حسین جیڑا لال سونو علی چو پہرے تے نبی آرے آ بھائی پہرے تے بیٹھان۔ ظالم جے آیا بے طرفوں آیا دھکو آیوں سری مبارک ونی پرے پئی رت جا قطرات قرآن مجید تے لگا اñا تے ہو قرآن اتے رکھو آ۔ لکھیں دشمن عثمان غنی جا قیامت دیوں گڈ چن
सभिनीनि जूं शाहिदियूं रब कूड़ियूं कंदो उस्मान जी पक्की शाहिदी कुरान काफ़ी आहे उस्मान जहिड़ो जवान कुरान तूं कुर्बान सोने अलीअ जहिड़ो जवान कुरान तूं कुर्बान सब चो सुभान अल्लाह उहे हस्तियूं कुर्बान थी वयूं असांखे घर वेठे कुरान मिलियो आहे क़दुरु कोन्हे नज़र त कयो उहे जवान कुर्बान थी विया जन रसूलुल्लाह सां गॾु हिजरत कई जन मुंहिंजे मोहम्मद रबीअ जे बिस्तरे ते वेही दस्तरखान बिस्तरे ते जेके नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दस्तरखाने ते गॾु वेहंदा उहो अली जेको नबीअ जे बिस्तरे ते आरामी थो थई नबी भी पाक आहे त नबीअ जो बिस्तरो भी पाक जे बिस्तरे ते अली साईं खे था सुम्हारनि त उहो अली भी पाक आहे वाह सोना अली मां तुंहिंजे इन मक़ाम मर्तबे तूं कुर्बान वञा वो सोहणो अली आहे जेको बाबो मान वारो आहे त बच्चा भी जंहिंजा मान वारा आहिनि उहो प्यारो अली आहे जंहिं तो मां कुर्बान वञा जो बच्चा जॾहिं ॼाया आहिनि हसन भी ॼायो आहे हुसैन साईं भी ॼायो आहे ॿुधो दुनिया वारो इहे नाला अम्मा फातिमा बाबे अली हसन हुसैन नालो न रखियो आहे इहे नाने अरबी मोहम्मद करीम नाला पाण रखिया आहिनि शुरू करे फरमायूं ओ अम्मा फातिमा ओ सोहणा अली जी कुर्बान वञा इहे ओरे क्यों तव्हांजा बच्चा न आहिनि इहे मां मोहम्मद जा बच्चा आहिनि दुनिया खे बच्चो ॼमंदो आहे त सॼे कन में आज़ान कहिड़ो मौलाना चवे खबे कन में तकबीर कहिड़ो मौलाना चवे हज़रत हसन हुसैन ॼाया आहिनि सॼे कन में आज़ान चवण वारो भी नानो मोहम्मद रबी आहे खबे कन में तकबीर चवण वारो भी नानो मोहम्मद रसूलुल्लाह आहे नाला भी पाण रखिया अथऊं ऐं फरमाईंदा इहे तव्हां बच्चा ओरे कयो त मां मोहम्मद करीम सां प्यार कया हसन हुसैन जा चप ऐं ज़बान मुबारक रसूलुल्लाह इहे चूसींदा जीअं तूं असां खारकूं चूसींदा आहियूं एॾा बच्चा मोहम्मद मुस्तफ़ा खे चयो अम्मा फातिमा सोणे अलीअ जा प्यारा हाणे अहिड़ा जवान उहे भी दीन तो था कुर्बान थियनि हिकिड़े दफ़े हसन बीमार आहे हुसैन साईं बीमार आहे अल्लाह मूंखे ॿई बच्चा चाक करे ॾे त मां तुंहिंजे नाले ते 3 रोज़ा रखंदुसि ॿुधो दुनिया वारो सोनो अली भी पास रब जे नाले जी थो करई बच्चा मुंहिंजा सिहत वारा थियनि आख़िर हलंदे बिनी खे सिहत मिली वई इते अम्मा खातून जन्नत पाकन हथन मुबारकन सां टोपी ही आई आहे पाकन हथन मुबारकन सां टो मलियो अथई पाकन हथन मुबारकन सां मानी पचाई अथई ॿुधो दुनिया वारो इन मानीअ में केॾो न मज़ो हूंदो जंहिंखे अम्मा फातिमा जा हथ मुबारक था लॻनि मानी पची वई आहे हर हिक जे आॾो भाङो रखियो आहे हसन साईं जे भी आॾो भाङो आहे हुसैन साईं जे आॾो भाङो आहे अली साईं जे अॻियों भाङो आहे अम्मा फातिमा जे भी अॻियों भाङो आहे हज़रत बीबी कुज़ा जेका अली साईं जी खादमियानी उन जे आॾो भी भाङो रखियो आहे अज़ान मिले त रोज़ो खुले हाणे सभिनी खे रोज़ो आहे दरवाज़ो खड़कियो आहे पुट हसन ॾिस त दर ते केरु आहे डुकंदो अचे नज़र थो करे बाबा मिस्कीन आयो आहे चए थो ॾाढो बुखायल आहे चए पुट जेकी मुंहिंजो ताम रखियो आहे भाङो इहो खणी वञी मिस्कीन खे ॾे हिते सोनो हसन थो चए बाबा मूंखे भी इजाज़त ॾियो त मां भी त तव्हांजो बच्चो आहियां मां पंहिंजो भाङो भी मिस्कीन खे ॾियां सोनो अली था फरमाइनि पुट इजाज़त जी कहिड़ी ज़रूरत आहे सुभान अल्लाह तूं भी अल्लाह जे नाले ते कुर्बान कर इहे ॿई भाङा खयूं थो अचे हिते हुसैन साईं थो चवे हिते संगे चाणी हुसैन साईं थो चए अदा मुंहिंजा वॾा भाउ पोइते त मूं वटि अदा हे मुंहिंजो भाङो खयूं बि वञी मिस्कीन खे ॾे मां भी त बाबे अलीअ जो बच्चो आहियां इहे 3 भाङा खयूं थो अचे हिते अम्मा फातिमा दी चए मुंहिंजा प्यारा पुट हसन पोइते त मूं वटि मां भी त बाबे मोहम्मद करीम जी न्याणी आहे सखावत मां बाबे खां सिखी आहे जॾहिं मुंहिंजो बाबो सखी हो त मां भी त हुन जी न्याणी आहे मुंहिंजो भाङो भी खयूं वञ इहे 4 ई भाङा खयूं थो अचे ऐं हिते हज़रत बीबी कुज़ा थी चवे सोना हसन पोइते त मूं वटि हे मुंहिंजो भाङो खयूं बि वञी मिस्कीन खे ॾे मता दुनिया चवे अलीअ जो घराणो सखी आहे पर अलीअ जा गुलाम भी सखी थी पहिरियों ॾींहुं मिस्कीन खारायूं ॿियो ॾींहुं यतीम खारायूं टियों ॾींहुं कैदी खारायूं हेॾो शान में रब क़ुरान जी आयत नाज़िल कई फरमा थो वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा अली से मिस्कीन खे था खाधो खाराइनि यतीम खे था खाधो खाराइनि
قیدی کے تا کھادو کھارائن تو ان جے شان میں رب قرآن جی آیت نازل کرئی علی سین جی سخاوت قرآن میں سونے ابو بکر جے غار واری نیکی قرآن میں عثمان جے حیا واری نیکی ہانے دنیا کیے بھی چوندی وتے جن جی نیکی عرش وارے پنجے قرآن میں پان کیا انہن جی تعریف نہ رہندی فرمائے تو قرآن مجید جے اندر اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اول نمبر نبیین جو، بیو نمبر صدیقن جو، بیو نمبر شہیدن جو. واہ شہیدو تواں جی اللہ جے ذات وٹ عزت جے کہ پنجی جان تواں رب جے نالے تے دا قربان کیو تما عرض پہ کیو. پہریو نمبر نبیین جو، بیو نمبر صدیقن جو. صدیقن میں اول نمبر صدیق اکبر جو نمبر تھی جے کو ہجرت واری رات سارا صحابی مجھے نبی جے در تے آیا. عربی محمد ابو بکر جے دروازے تے آیا، دروازو کھڑکایو تو پیرے سد سا ابو بکر جی کیا. اوڑا جاگے تو چے سئی ماں کیاں نند کیا اگے تواں چیو ہو کوڈی اوہو تھیندو جو ماں کے مکو چھڑنو پوندو. انہی ڈی کھوٹی ماں اکھن تے نند کرنو حرام کرے چھڑیم. جاگا ہی جاگا پہ ہو متا عربی محمد کریم مجھے دروازے تے تے ماں ابو بکر نند میں ہو جا. رسول اللہ تا فرمائن اوڑا ابو بکر متا عربی محمد کریم مجھے دروازے تے تے ماں ابو بکر نند میں ہو جا. رسول اللہ تا فرمائن اوڑا ابو بکر مکو چھلو آ جبریل پیغام کھنی آیا ادھرا جو ٹائم آ. سونے علی کے تا فرمائن تو مجھے بسترے جو وارث بن جو ہے امانتاں تھی ڈنیوں تو بعد میں اچ جائے. سنو علی تو چے ماں نبی جے بسترے تے آرامی پیو ہاں نبی پاک جی چادر مبارک پاتیوں پیو ہاں. بدھو دنیا وارو مانن جو امانتوں علی جے حوالے عربی محمد اللہ کی امانت ابو بکر صدیق جے حوالے. غور کیو فرمایا تو سونو علی ماں آرامی پیواں نبی سے جے بسترے تے چادر مبارک سائے رنگ جی آ ویڑھوں پیواں. یہ پیو سمجھا تے جن ماں علی خدا جے رحمت میں ویڑھو پیواں. بدھو دنیا وارو نبی بھی پاک نبی جو بسترو بھی پاک جے بسترے تے علی سنگے سمارن اوہ بھی پاک نبی جی چادر مبارک بھی پاک. واہ علی تو جو بخت برابر تو بھی مان وارو آئیں جو تو کے سائی نبی جی چادر نصیب تھیا. سونو علی بھی مان وارو جن کے سائی چادر نصیب تھی نبی سائیں جی. وہ ابو بکر بھی مان وارو جن کے مصطفیٰ جو ساو روزو نصیب تھیو ان کے سائی چادر نصیب تھیا ان کے ساو روزو نصیب تھیو. اساں چو اصحاب جا بھی غلام اہل بیتن جا بھی چو غلام. ہاں پکھیا اڑا میں تو ہکڑے پاسے جا پر کٹیز منزل مقصود تائیں نہ پجندو. ہاں جے اصحاب سان دشمنی رکھی اہل بیت سان پیار رکھی بھی جنت نہ ملندئی. اہل بیت سان دشمنی رکھی اصحاب سان پیار اصحاب سان سنگے چوانی دشمنی رکھی اہل بیت سان پیار کی تدے بھی جنت نہ ملندئی. بنی سان پیار کندے تجی پکھی بنی پرن سان اڈامی ونی منزل تے پجندو آ. توکھے بھی رب انہن سان پیار و محبت کرن جے کرے انہی جنت میں وہاریندو جاتے دکھ ہی لہی ویندئی. سائیں سال رہائیں جنت میں 2 سال رہائیں 5 سال رہائیں. فرمایا تو خالدین فیہا ابدا. اللہ فرما تو ہمیشہ مجھے جنت میں پیاراندا پیا مزہ مانیندا تو کو ترن وارو ہی مجھے جنت میں نہ ہوندن. اوہا اللہ جی جنت جیکا شہیدن جے قدمن میں آ. جنت جن شہیدن جے انتظار میں آ. واہ شہیدو تواں جو وقت اول نمبر نبیین جو ملیو بیو نمبر صدیقن کے ملیو. وہ سونو ابو بکر جے کو غار میں بھی گڈ
ہجرت میں بھی گڈ اج مجھے سونے محمد مصطفیٰ زا مزار میں بھی گڈ او مسلمانوں قدر کیو شہیدن کے شہادت جو قدر کیو گھر ویٹھے اساں کے قرآن ملیا قدر نہ ہن قرآن تو عمر جیڑو جوان قربان عثمان غنی جیڑو جوان قربان سونے علی جیڑو جوان قربان سونے حسن سائیں جیڑو جوان قربان جے کے زہر ڈنو ویو وہ بھی شہید تھیو حسین سائیں جیڑو جوان قربان تھیو جے کے نماز میں شہادت تھی ملے چھا تو چے او ظالم پڑے تو مجھے کن مبارک میں قرآن کی آیت تھی ہنگارے صبر تو ماں چوتی ہے جو کیوں پر انیا نماز رہی پیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ایمان والو جڑے تکلیف اچے مدد ماکھوں وٹھو صبر کرے نماز پڑھو تہاں جو کما جبلن جیڑی شپا شمب میں شیتیوں کرن منجو کما سو ت صبر وارن سان چو اللہ جی مدد گڈا بدھو صبر جو بدلو اللہ وٹ جنت رسول اللہ وٹ کی عورت آئی کہ تھی قربان وñا ماکھے دورا تھا پون ماکھے دعا کیو نبی تھا فرمائن اما پوڑھی او اما ماں محمد کریم تو کے دعا تا کیا تھو پر جے صبر کنی تو تجھے جنت جو ضامن ماں محمد عرض تھی کرے قربان وñا تو جیڑو نبی جنت جو ضامن پے ماں صبر کیو پر ماں کے دعا کیو سائیں ماں پنجا کپڑا ت نہ پھاڑیا رسول اللہ ہتھ مبارک رحمت جو متھوں رکھی کرے فرمائن تھا اما دعا تھا کن اما اللہ جے فضل سان تو کے کپڑے کے تو ہتھ ہی نہ لائیں حضور سائیں جی دعا قبول تھی وئی ہاں عورت کے دورا تو پوندا رہا پر جیس تائیں جیری کپڑے کے ہتھ ہی نہ لاتیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ نبی ملوا جے جہان جے لا رحمت بنی آیا وہ عربی محمد کریم بھی شہادت جی دعا تھو گھرے نظر تک جو اڑیوں ہستیوں بھی شہید تھی ویوں جن پنجوں جانوں قربان کیوں حسین سے تو چے پرے تحت مجھے کن مبارک میں قرآن جی آیت ہنگارے رہی بدھو دنیا وارو اے محرم جو مہینو اچی رہو ایہو بھی مان وارو اے ذوالحج جو مہینو جے کو گزری چکو ایہو بھی مان وارو انہی مہینے میں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جی اے جیکو اچن وارو مہینو محرم جو ان میں حضرت امام حسین جی قربانی یہ ہتھن سان تو بچو قربان کرے ان جے ہتھن میں تو بچو قربان تھے چے تو پرے ہتھ ظالم کھجوں پانی جو نٿو گھراں مٹ پانی جا نٿو گھراں چڑو بانگوں آجو کرن جو تما صغیر اصغر جا چپالا کیا پانی نہ ملو پانی کے بجا ترارن جو می وسیو حضرت حسین تو فرمائے مولا اصغرا سائیں پٹو جن ماں نانے جے دین تو قربان کنم ننڈڑے پٹ کے نڑتے چمی ڈئی فرمائن تھا پٹ مبارک آؤ جنی اصغر مبارک آؤ جنی جو ماکھوں بھی اگ میں جنت جو نمبر کھڑی ہوئے ہل منجا سلام نانے عربی محمد کریم تے پجا ماں بھی نانے جے دین تو قربان تھے اچا تو بچو قربان تھے صغیر بیبیوں بیوار چون دھک پانی جو نتھو ملے اڑے ٹائم تے بھی جوان کے نماز یاد کہ تو پرے ہٹ تما نماز پڑھی وٹھا چھاسا نماز پڑھ دے پانی جو دھک بھی نہ ملی بچو ہت قربان تھیو کہ تو ظالم تو کے پتو کونے شہیدن جی رت پاکا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فرمائیں جے کہ مجھے راہ میں قتل جا انہن کے بول ت نہ چو جو پر دل میں ت نہ چو جو زبان سامی نہ چو جو قرآن تو فرمائی ہوئے حیاتی واران کھائندہ پیندہ تھا وطن بی جاتے فرمائی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون اڑے ٹائم تے حسین سائیں تو ماں قربان وñا کہ تو پرے ہٹ تیمم کرے آیو سبحان کلام پڑھی تھیں
الحمدللہ پڑھی سورت ملائے رکوع میں کی کہہ دو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سجدے میں کی کہہ دو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی نماز میں سجدے میں امام حسین کے شہادت ملیا بدھو دنیا وارو چھڑائیدا تے تو اسا حسین سنجا عاشقو نماز دے نظر ہی کانے پر مجھے سنے حسین دے تے نظر کر ایڑے ٹائم تے بھی نماز یاد آ نماز میں شہادت ملی ہانے حسینی اوے ان کیوں جے کہ نمازی واہ سونا حسین اوہ قرآن پڑھیو تھی جے کو نانے عربی محمد خون بدھو تھی اوہ قرآن پڑھیو تھی او جے کو قرآن ماتو کے پنجے میں سمارے لولی دیندی اوہ قرآن پڑھیو تھی جے کو بابو علی جے زبان مو تو قرآن بدھو واہ قربان ونیا سونا حسن حسین ماں نظر تکیو جن کے لولی ماں وٹوں قرآن واری ملی بولی بھی قرآن واری جھولی بھی قرآن واری لولی بھی قرآن واری حسن حسین کے پنجے میں سمارے لولی دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان واما تجھے بولی ان لولیتوں قربان ونیا جدے تک سمارے ننھن بچن کے پنجے میں لولی دی بھی قرآن پڑھ دی کہ بلتی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم واہ ماں تجھے نے لولیتوں قربان ہویا جڑے تے اماں جی لولی جمن سا قرآن واری تڑے تے حضرت حسن حسین 7 سالن میں قرآن جا حافظ و قاری و عالم بن گیا تجا مجا بچہ 7 سالن جے عمر میں کھیڈندا گھمندا وطن ہے قرآن جا حافظ و عالم و قاری بن گیا نظر تکر جن کے نانو عربی اذان دے جے کے نانو عربی کھبے کن میں تکبیر چوے جے کے نانے عربی محمد کریم جے سینے مبارک تے وہی راجوں کھیڈندا انہن جو مقام کین متھے تھینو واہ جانو تاجے نے مقام تو ماں قربان ہویا ہکڑے دفعے حسن سین سجے کلے تے آ حسین سین کھبے کلے تے آ ڈسن وارو ڈسی چون لگو واہ جے دوانن کے سواری ملی آ نبی تھا فرمائن ادھورا لفظ گلایا تھی چون وارا یہ سواری بھلی آ تے منجا سوار ڈوٹا حضرت حسن حسین وی د بھلان اوہے جے کے جنت جے نوجوانن جا سردارن حسن بھی حسن سنجا مہانڈا رسول اللہ جے مہانڈیا حضور دے دنیا مون لڈے ونن کھاں پو صحابہ کے جڑی سک لگندی بنی بھائن کے گڈو کرے بیہاری دا انہن مو رسول اللہ جی سک پوری کندا حسن سنجا مہانڈا نبی سنجے مہانڈے نک مبارک اکھیوں مبارک دنت مبارک چپ مبارک زبان مبارک سینوں مبارک ہتھ مبارک منہ مبارک رسول اللہ جے مہانڈے ہا متھے جا وار مبارک اے حسین سے جو ہیچوں دھڑ مبارک گوڈا مبارک پنیوں مبارک پیر مبارک پیرم جو آنگریوں مبارک نہ مبارک رسول اللہ جے مہانڈے ہا جدے صحابہ کے سک لگندی بنی بھائن کے گڈو بہارے انہوں مو عربی محمد جی سک پوری کرلا ایڈے مان وارا حسن حسین جیڑا جوان اوہے بھی دین تو قربان تھیا واہ جانو تواں جو کمال جو پوئتے نظر نہ کیوں کہ نانے جو دین بچے ایسا پنجی جان بچائیں بار مال ملکت وطن قربان کندازے پر نانے جو دین رب جو قرآن شریندا سے نظر تو ان جے قربانی نے کیوں گھر ویٹھے اساں کے قرآن ملو قدر کونے ہوڑے تے نظر کیوں جان ڈنوں دین نہ چھڑیوں جان ڈنوں رحمت وارو قرآن نہ چھڑیوں جان ڈنوں پر اللہ جے وحدانیت میں جو بے کے بھائی وار نہ کیوں تڑے فرما تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اول نمبر نبیین جو بیو نمبر صدیقن جو
ٹیوں نمبر شہیدن جو واہ شہیدو تاجی شہادت جی رب جے ذات وت عزت ایڈو عزت قدوا شہید شہید تھیندو نبی سے جو سین کے چوانی صحابیہ حضرت عبداللہ نالو تھس جابر جو ابو شہید تھیو نبی سے ننڑے جابر کے تا فرمائن پٹر ابے جو دکھ تو کیوں ہوندی جیسے ماں کی دکھ کیا تواں دعا کیوں تے جیکا بابے مجھے کے اللہ شہادت کی منزل عطا کیا اوہا ماں جابر کے بھی عطا کرے ننڑے بار جو یہ جواب ڈنو رسول اللہ خوش جان ننڑے کے تا فرمائن پٹر مبارک دی ایڑو تو جواب ڈنو ویتر تجھے جواب تے عرش وارو اñا راضی تھی پیو سائیں بدھا ت سیوں کہ تو جو بابو ویٹھو اللہ سان گڈ جنت میں تو گاڑیوں کرے سائیں بابو چھا تو چے رب چھا تو چوے نبی تھا فرمائن تجھے بابے کے تو رب چے ما تريد یا عبد اللہ شاہ گھرجئی حورا نہریوں باغ میوا پٹ جا وگا چوے تو اے مجھا اللہ ایڈو جنت جے نعمتن میں مزو نائے جیڈو شہادت میں مزو ایک دفعہ ماں کے پوئتے موٹا تو وری ماں شہید تھی تجھے نالے تے بیہر تو نے موٹی اچا واہ شہیدو تنگی مانا جنت جے نعمتن میں ایڈو مزو نائے جیڈو شہادت میں مزو شہادت میں ہن کرے مزو شہید جے مل شہید تھیندو انہی ٹائم تے چون کہ اللہ جے ذات جو دیدار تھیندو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین رسول اللہ کو پوچھا کئی وئی سائیں تجھے صحابہ ماں شہیدن ماں کیرن شہیدن جو مان متھے فرمائیں انہن جو متھے جے کے بدر میں آیا واہ خدا جن کے تو چونڈے اوہے بھی تو جوان جے کے بدر جے میدان میں آیا ہوڈوں ہزار ہیڈوں سوا انہن کے جتیوں پیرن میں ہے پیرے اگھاڑا وہ کھادو کھائی آیا نے پیٹ بکھیان رسول اللہ سجدے میں آن اے منجا رب ہے مریا تکیر مجھے کڈ لگندو عرش وارو تو جے منجا پیغمبر غم نہ کر تو منہ مبارک تو متھے کھڑ ماں جو ویٹھو 5000 ملائکت موکلیا تو وارن جو کما میدان میں بیہن کافرن جے مقابلے میں ڈیل کرے بیہن 5000 ملائک موکلے کافرن جو مجھوں لڑائے ہن جو سروں لڑائے تو وارن کے بدر میں فتح جنو اللہ جے ذات جو کما قرآن فرمائے تو حالا یمددکم ربکم بخمسہ آلاف من الملائکت مسومین 5000 ملاک کیا کافرن جو مجھوں لڑی ویوں نبی جے غلام بدر میں بیٹھا کھلن پیا واہ خدا تجھی طاقت سمورا چو شہیدن جے شہادت جو اللہ وٹ جو قدرا تڑے تو فرمائے تو مفت میں جنت ندینو ماں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ اللہ فرماتا تو تحقیق ما اللہ ہوا پار کیوا مومن انسان پانچی جان پانچو مال مجھے حوالے کیوں تا ایزے میں ماں جنت جان بھی خدا دنیا مالو بھی رب دنوا وری بھی جاتے فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون
اللہ فرمائے اے ایمان وارو نوے جے ہلاکت میں تواں کے تہاں جو مال اے تواں جی اولاد ماں اللہ دے ذکر رکھوں اے ایمان وارو نہ کرے غافل تواں کے تہاں جو مال اے تواں جی اولاد ماں اللہ دے ذکر رکھوں ہکڑن مال پیارو کیوں بن اولاد پیاری کئی مبارک ان کے جن رب الرحمان پیارو کیوں تڈے فرمائے تو مفت میں بشت نہ ڈیندو ماں وڈا وڈا امتحان ایندا قسمیں قسمیں جا امتحان ایندا آزمائیندو ماں ہاں جے جنت کھپئی جنت کمائنی تھی تے چوئی تو جان مال مجھے حوالے کر ایوزے میں ماں جنت جائیں جان بھی ماں ڈنی ماں مال بھی ماں ڈنو ماں ہانے مارے نواں پیدا کیا دیر کانے کا مال خسے پینو بنایا دیر کانے کا دن لا بئی شیوں مجھوں تھی دے بھی مجھے راہ میں مجھو وعدو آئے اسے بھی ماں جنت دینو ماں رسول اللہ وٹے کڑی عورت آئی بدھلن میں باہر کھڑی آئی چوے تھی قربان ونیا آئے عربی محمد کریم اے ماں بچو آندو تم 6 مہینن جو بارا اما ہے لڑائی جیڑو تنائے چے تھی قربان ونیا ہے لڑائی جیڑو نائے چے پو اما ہے شا کندو چے سے بیو تا کچھ نہ کندو جے مل کافر تواں سان لڑی پون انہی مل مجھے بچے کے ہی تیری میں جھل جو ایو ذریو ذریو تھی ونجے جے تو عربی محمد کریم جے جسم مبارک جے وار کے بھی لا نہ چے یہ قیامت وارے دی ماں شہید جی اما تھی اٹھا بھی عورت رسول اللہ وٹائیا بچہ وٹھی آئیا سائیں ہے مجھا بچہ قبول پون نبی سے فرمائندہ ماں قراری آئے ایک ورکیوں ون بیو چھجیوں ون سائیں مجھا ہو جاگا سکارتا نہ تھیلا بھئی بچہ مجھا تجھے دین تو قربان چن چھو تا تھنیو پیاری لی ہوئی مان بنا وضو جے ماں تھنیو ہی نہ پیاری ہوئی مان لولی دیندی مان لا الہ الا اللہ جو ذکر کندیم سونا مجھا بھئی بچہ ورکیوں ونیو اجازت ملیا قراری ہکے کھیتی کن میں چوے ونی پٹ نبی جے دین تو لڑو پٹھیے میں تیر لگل لٹھو ماں اللہ جے قرت میں فریاد کنی ماں سینن میں تیر لگل ہوندو عربی محمد کریم جے حوض کنزر تے تواں سان گڈ ملندس پوڑی کے پتو پیوا اما تجا بئی بچا قربان تھیا میدان میں آیا اتھلائے پتھلائے تھئی ہیاں جو نظر کرے تے بنی کے سینن میں تیر لگلن اما ہے چھاتی کرے بویوں ہے چھاتی اتھلائے کہ ماں نسان تھی مجھے حضور کے پٹھی دئی تے نہ بھگان تو ماں پنجو ہی نہ کیان ماں ان کرے تھی نہارا نظر جو کرے تے بنی کے سینن میں تیر لگلن ہانے تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جاڑے مجھا بچہ لیا ماں بھی اوڑے وینس ماں اللہ جے رضا تے راضی ہاں رسول اللہ وٹ باہر آیا ایک وڈو آ بیو ننڈو آ وڈو تو چوے سونا بھئی باہر تھا علاج کن سائیں اساں کے جہاد میں ورتول فرمائیں پٹ تا ننڈڑاؤ علاج تا کن سونا مہربانی کر یہ اساں کے بھی شہادت ملی ونے آخر وڈے کے اجازت ملی آ ننڈے دے اکھن مو نار تھا پانی جا وہی پون اتے عرض تو کرے وڈے بھا کے ادا تو بھی عربی محمد کریم کے مجھے بارے میں ونی عرض کر سائیں جن ماں کے بھی ورتیوں والن علاج تو کرے رسول اللہ کے تو وڈو بھا چوے سائیں قربان ونیا اے مجھو بھا ہوئی رہو آ چوے تو ہک اماں جے پیٹ ممبئی جمیاؤں ہک بابے جا بئی پٹراؤں علاج تو کرے چے تو ماں بھی ہلا سائیں جن فرما پٹ تو ننڈڑو آئے اچھا تو بجا بجوں بیٹھو آ چوے تو قربان ونیا عمر جو تو ننڈڑو آ جے ماں سا مل جو جوڑو کرائیں او ماں وڈے بھا کے دسے ونیا پوت ورتیوں ہلنے اتے خبر ہی نہ پئی جوان بکھجی آن وڈے کے دسے ودو تئی یہ رسول اللہ ویٹھا نہارن تھا نظر جو پئی نہارن تھا ویٹھا وڈو ہیٹھوں پیوا ننڈڑو متھوں پیوا حضور کھلی ویٹھان نبی سے جن حکیم آ ننڈڑے کے فرمان پٹر مبارک تھی عمر جو ننڈو آئے ایمان تو جو جبلن کو بھی مضبوط آ تو بھی تیاری کر تو کے بھی ورتیوں دا ہلوں اجازت ملی ویا جدے اجازت ملی سائیں فرمان کے پوئی صف میں بہارو ہتھ ادب جا بدیوں بیٹھان سائیں اگیوں بہار جی سبق اگ میں نمبر شہادت جو کھیوں ونیوں اجازت ملی آ اگی صف میں اچی بیٹھان صحابی تو چے عبد الرحمن بن عوف بھئی اچی ہی ماں سان گڈو بیٹھان ماکھوں پچھا دا کن چاچا او ابو جیلو کہڑو آ یہ سونے محمد عربی جی نند پھٹائی آ کہ ماں آنگر جو اشارو کیوں مان یا آنگر سدھی مس کئی
یہ گھوڑے تے چڑھیو بیٹھو تھو لشکر جو صفاتوں بدلائے آنگر سدھی مس کئی بئی جان یہ بھگان یہ پکھی پنجرے مول کرندو آ بھجندا ڈکندا آیا تھکا ابو جہل کے تلواروں کرایوں گھوڑے تو کیرے جہنم رسید کیوں ہلایا صحابی تو چے عبد الرحمن بن عوف ماں اکھن سان ڈٹھو ننڍڑن ہیڈی ہمت کیا ماں کی پوئتے ہٹا جلدی میں ڈکی تلوار سا مٹھی کٹے پڑے کر پڑے رکھی ماں ظالم گھنا ڈی مجھے نبی کے دکھ نائی اتے حضور کے پتو پیو ابو جہل جہنم رسید تھیو پچھا کیوں وہ کیر ہو یہ ابو جہل کے جہنم رسید کیوں سونا ننڈڑا چھوکرا انصار جا قرآن بھی فرما دو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرما تو اول نمبر مہاجرن جو آ بیو نمبر انصارن جو آ اے تیوں اوہو ٹولو جنوں ان جی تابیداری کئی عرش وارو تو جے ماں تو ان کو راضی ہاں پر اوہے بھی ماں کو راضی ان واہ خدا جن کے توں چاہیں جن کے توں گھریں رسول اللہ کے بدایوں سونا ابو جہل جہنم رسید تھیو کیر ہو سے انصارن جا بچو کرا گھرایون بھاکڑ پاتون متھے تے رحمت وارو ہتھ مبارک گھمایون بدھو دنیا وارو جے بار جے متھے تے رسول اللہ ہتھ مبارک گھمائندا انہی بار جے لنگن مو 8 ڈینہں گزری ویندا انہن جے لنگن مو خوشبو ہی نہ ویندی ہوئی فرمائے پٹ مبارک تھو یہ ہتے ما سان گڈ ہو جنت میں بھی ما سان گڈ ہوندو تڑے قرآن فرما تو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ فرما تو وہ شخص جن ایمان وانو اے ہجرت کئی اے جہاد کیوں ماں اللہ جی راہ میں ان جن جاج لی اے مدد کئی اوہے ان پکا اے سچا مومن انہن جے لا فرما تو لہم مغفرت ورزق کریم اللہ تو فرمائے انہن جے لا ماں وٹ مغفرت بھی آ تصدوری روزی بھی آ خدا تجھی مرضی آ جنکھے توں چاہیں جنکھے توں گھریں تنجے کرے ماں عرض پہ کہو اے محرم شریف جو مہینو تو اچے اے وڈے مان وارو مہینو تو اچے اے عاشورا جا دہاڑان اے وڈی برکت وارا دہاڑان اے ہن مہینے میں ہن عاشورے جے ڈیہن میں جیکو شخص ڈیہن ڈہیاں جو روزو تھو رکھے ڈہیاں جو روزو تھو رکھے اے انہی شخص کے انہی روزے رکھن جے کرے اللہ تعالیٰ ایدو تو ثواب دے 10,000 ملائکن 10,000 شہیدن اے 10,000 حاجن اے 10,000 عمرے کندڑن جو ان کے ثواب تھو ڈنو ونے اے جیکو شخص کہیں یتیم جے متھے تے ہتھ تھو گھمائے انہی جا صغیرہ گناہ ائیں تھا معاف تھی ونن جیترا وار ان جے ہتھ جے ہٹھوں آیا اوترا رب ان جا صغیرہ گناہ معاف تو فرمائے بدھو دنیا وارو یہ عاشورے جا ڈہاڑا اچن واران یہ وڈی برکت وارا ڈہاڑان ہن جو وڈو شان وا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پان تھا فرمائن صحابہ کرام کے فرمائن تے عاشورے جا وڈا ڈہاڑان ہن جو تمام وڈو درجو وا وڈو مان وا سائیں ایڈے بلا ثواب چھو تھو ملے ان جے روزے رکھن جے کرے بھی ایڈو ثواب سجے سال جے روزن جو ثواب یہ ہن جے کرے تھو ملے فرمائیں انہی ڈیہن جی رب وٹ ایڈی عزت آ جو انہی ڈیہن میں اللہ تعالی آسمان پیدا کیا ان ڈیہن میں جبل پیدا کئی ان ڈیہن میں سمندر پیدا کئی ان ڈیہن میں قلم پیدا کئی ان ڈیہن میں لوہ پیدا کئی ان ڈیہن میں آدم کے پیدا کئی ان ڈیہن آدم کے جنت میں داخل کئی
ان ॾींहं में इब्राहिम ॼणियो वियो, उन ॾींहं में इब्राहिम ॼणियो वियो ऐं उन ॾींहं में अल्लाह ताला जल जलालू फिरौन खे ग़रक़ कयो। उन ॾींहं में हज़रत अयूब खां अल्लाह ताला बीमारी परे दफ़े कई, ख़त्म कई। उन ॾींहुं आदम जे तौबा खे क़बूल कई। उन ॾींहं में दाऊद जे ॾोह खे माफ़ कई। उन ॾींहुं हज़रत ईसा ॼायो। उन ॾींहुं ई क़यामत थींदी। उहो ॾिहाड़ो थो अचे 10 मुहर्रम जो, उहो साल कहिड़े में बि हुजे, पर क़यामत जो ॾींहुं थींदो। 10 जो ॾींहुं हूंदो, 10 मुहर्रम जो ॾींहुं हूंदो जंहिंमें क़यामत क़ाइम थी वेंदी। हे 10 जो ॾिहाड़ो उहो अचण वारो आहे जंहिंमें 10 बि रोज़ो रखो। सहाबा खे रसूलुल्लाह फरमायो, साईं उन ॾींहुं त यहूदी बि उन ॾींहं जो एतिराम कंदा आहिनि, पाण फरमायूं त 9 बि रोज़ो रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इंशाअल्लाह 9 जो बि आईंदा साल रोज़ो रखंदासीं। तेज़ ते हुजूर साईं जन दुनिया में लाॾाणो करे आ, पर हुकुम फरमाए विया 10 ऐं 9 जो बि रोज़ो रखो। इन ॾींहं में हे सब्र जा ॾिहाड़ा आहिनि, इबरत जा ॾिहाड़ा आहिनि, नफ़ल पढ़ण जा ॾिहाड़ा आहिनि, इबादत करण जा ॾिहाड़ा आहिनि, वॾे मर्तबे वारा ॾिहाड़ा आहिनि। इन ॾींहंनि में जेको सीनो थो कुटे, मथो थो पंहिंजो फाड़े, मथे में धूड़ थो विझे, फरमायूं लईस मिन्ना, इहो मां मोहम्मद करीम जे उम्मत मों ई नाहे। ॿुधो दुनिया वारो, छो त क़ुरान में सब्र जो हुकुम आहे। तकलीफ़ जॾहिं अची वञे सब्र तव्हां कयो त मदद अर्श वारो थो चए मां कयां। फरमाए थो लईस मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दाबिदावल जाहिलिया। फरमाई जेको मथे में धूड़ थो विझे, गिरेबान थो फाड़े, सीनो थो कुटे, फरमाई इहो मां मोहम्मद जे उम्मत मों ई नाहे। छो त क़ुरान में हुकुम सब्र जो आहे। अल्लाह फरमाए थो क़ुरान मजीद जे अंदरि छा थो चए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। वरी ॿी आयत में अल्लाह ताला क़ुरान मजीद जे अंदरि साफ़ अल्फाज़न में थो फरमाए, छा थो चए क़ुरान, वाह क़ुरान मां तुंहिंजे लफ़्ज़नि तो क़ुर्बान वञा। फरमाए थो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वरी तीजा ते क़ुरान मजीद जे अंदरि तो अल्लाह ताला सब्र जे बारे में तलकीन फरमाए, छा थो चए क़ुरान, फरमाए थो यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम जो प्यारो पुट हो, वाह वेला न कई पुट जुदा थी वियो। फरमाए थो फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। इब्राहिम नबी आ, इस्माइल भी नबी आ, अबे पंहिंजे पुट जे गर्दन ते काती रखी आ। इस्माइल वाह वेला नथो करे, चए थो अब्बा बुगी काती करे न हलाए जाए, भॼी वेंदो मां न न न। छा थो चए क़ुरान, वाह क़ुरान तुंहिंजे लफ़्ज़नि तो मां क़ुर्बान वञा। फरमाए थो काल या अबत फ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। कुरान में सब्र जो हुकुम आहे। मोबाइल में इस्लामी डाउनलोडिंग लाइ यादि रखंदा फारूकी